Muhawe ikaze kuri Ntego Official. Nanone ngibi ibihugu birindwi bya mbere bifite abagore b'abakire kurusha ibindi muri Afurika, abakobwa cyangwa se igitsina gore b'abakire kurusha ibindi muri Afurika. Turakomeza n'igihugu cya mbere. Igihugu cya mbere tugisangaho igihugu cyitwa Nigeria. Iki gihugu cya Nigeria gifite umugore wa mbere w'umukire muri Afurika nk'uko mubona kuri sekirini zanyu, witwa Floruncho Alikija. Floruncho Alikija, uyu ni umukobwa ukize, akize cyane mu bintu bijyanye n'ishoramari, mu bintu bijyanye n'amapeteroli, agakora ibintu bya fashion. Uyu mukobwa w'umukire afite akayabo k'amafaranga kangana na biliyoni iri hagati y'imwe n'igice kugeza kuri biliyoni imwe na miliyoni 600 na miliyari 600 z'amadolari. Biliyoni imwe n'igice, hagati y'imwe n'igice n'imwe n'ibice bitandatu bya biliyoni z'amadolari. Afite amabiliyoni ari hejuru y'imwe n'igice z'amadolari, akaba ari we mugore ukize wa mbere muri iki gihugu cya Nigeria. Akaba yibitseho umutungo muri Nigeria ndetse no mu Bwongereza, United Kingdom. Akaba afitemo umutungo, akagira n'indege yihariye ya miliyoni 46 z'amadolari. Akaba ari umuntu nanone wavukiye muri Yoruba, akagira ibintu bijyanye n'ibihembo yahawe nka Forbes listed among world's 100 most powerful women. Yahawe igihembo cy'umugore n'ubundi ubarirwa mu bagore 100 bafite imbaraga kandi bakomeje guteza imbere umugore wese muri rusange. Kandi nanone akaba ari umuntu wagize uruhare cyane mu guteza imbere university cyangwa se universities zo mu gihugu cya Nigeria. Uyu mugore ntabwo asanzwe yakiriye ibihembo bitandukanye cyane, aho akurikirwa n'umugore witwa Hajiabora Shagaya ufite umutungo wa miliyoni 950 z'amadolari. Ikindi gihugu gikurikiyeho gifite abagore b'abakire cyane muri Afurika ni igihugu cyitwa Kenya. Igihugu cyitwa Kenya gifite abagore b'abakire cyane bafite babajijitafaranga muri Afurika, aho uwa mbere yitwa Ngina Kenyatta, uzwi ku kazina kitwa Mama Ngina k'agatazirano. Uyu Ngina Kenyatta akaba ari umukobwa w'umuperezida wigeze kuyobora iki gihugu cya Kenya witwa Uhuru Kenyatta. Ntabwo ari Jomo Kenyatta, ahubwo ni Uhuru Kenyatta. Akaba ari wibyariye uyu mukobwa Mama Ngina, cyangwa se ku mazina ye bwite yitwa Ngina Kenyatta. Mama Ngina ni akazina k'agatazirano yahawe. Uyu mujejetafaranga akaba yibitseho biliyoni imwe, hagati y'imwe n'imwe n'ibice 4 bya biliyoni ahangaha muri iki gihugu cya Kenya. Nk'uko tubikesha ibinyamakuru Billionaire Daily News, bavuga ko yahawe igihembo cyitwa honor for her business influence. Yahawe igihembo cyo cyubahiro kubera abaye umunya business w'umwinfluencer mwiza cyane. Nk'uko mubona ku mafoto, ni umukobwa ugiye kumera nk'umutisi, ariko ni umukobwa w'umujejetafaranga hano muri iki gihugu cya Kenya. Kandi murabibona cyane ari kumwe na Perezida Uhuru Kenyatta. Murabibona ku mashusho atanga ibiganiro mbwirwaruhame. Uyu mukobwa witwa Ngina Kenyatta ni umukobwa ukomeye cyane kandi ufite imibereho myiza cyane. Tubibetse ko mu minsi mike ishize yatandukanye n'umugabo we. Abakire niko babaye, hari ukuntu baba badahuza. Yatandukanye n'umugabo we, bakora break up, ariko nanone ntibimubuza kuba umujejetafaranga, ngabe umukire udasanzwe kandi ufite ikofi ihambaye. Uwa kabiri rero muri Kenya, undi wa kabiri
uyu mukobwa yitwa June Ruto. Uyu mukobwa June Ruto nawe ni umujejetafaranga ukurikira Ngina Kenyatta, akaba afite ise w'umuperezida ari kumwe umukobwa Ngina Ruto, akaba ari umudiplomate ukunda kujya mu bintu bijyanye na politike, akaba ari umukobwa w'umuperezida uriho kuri ubu Ruto, uwo bita Ruto William, akaba ari se umubyara. Uyu mukobwa avukana n'abandi bakobwa, ariko uyu mukobwa akaba nawe ari umujejetafaranga, akaza ku mwanya wa kabiri mu gihugu cya Kenya kugeza amagingo aya. Igihugu cya gatanu gifite abakobwa cyangwa se abagore b'abajejetafaranga ni igihugu cyitwa Zimbabwe. Iki gihugu cyitwa Zimbabwe gihagarariwe n'umukobwa witwa Divine Nkurukura. Uyu mukobwa Divine Nkurukura akaba afite akayabo k'amafaranga miliyoni 809 ubaze mu mitungo afite ndetse no mu bikorwa bye byose muri rusange. Ni umuntu w'umujejetafaranga, afite miliyoni 809. Igihugu kiza ku mwanya wa gatandatu ni igihugu cyitwa Ghana. Iki gihugu cyitwa Ghana rero gikuriwe n'umugore witwa Patricia Poku Diaby. Uko mubona kuri sikirini zanyu, Patricia Poku Diaby ni umunyamideli, ni umusitari, afite miliyoni z'amadolari 720 yibitseho. Akaba akora mu bintu bijyanye n'ubucuruzi, cyane cyane mu muryango we, yakuriye mu muryango w'abacuruzi, akagira n'ibintu bya transport. Nk'uko Wikipedia igenda imuganiraho, uyu mugore bivuga ko ari mu bantu 10 babayeho neza muri iki gihugu cya Ghana, bafite n'imibereho myiza muri iki gihugu cya Ghana. Undi umuyingayinga w'umugore cyangwa se w'igitsina gore yitwa Kate Kwati Papafio. Uyu Kate Kwati Papafio afite miliyoni 250. Akaba ari CEO wa company yitwa Leroy Cables. Akaba ari n'umuntu ukora mu bintu bijyanye ni umunoteri, akaba ari notable industry innovation. Akaba ari byo bintu akoramo, akaba ari umuntu wa kabiri umuyingayinga. Ariko urebye igiteranyo cy'umugore witwa Patricia Poku Diaby ufite miliyoni 720, ugafata n'igiteranyo cya miliyoni 250 uyu Kate Kwati Papafio yihariye, biragaragara ko amusumbya cyane mu bijyanye n'imibereho. Igihugu cya karindwi kibitseho abagore cyangwa se igitsina gore cy'abajejetafaranga cyane, bafite ifaranga bibitseho bakagira ikofi, ni igihugu cyitwa Cameroon. Cameroon gihagarariwe n'umugore w'umukire witwa Kate Fotso. Uyu Kate Fotso afite amadolari angana na miliyoni 252. Uyu Kate Fotso afite imigabane myinshi cyane muri kampani yitwa Ecobank, muri banki yitwa Ecobank. Murabizi ko na hano mu Rwanda Ecobank irahari. Akaba ari we mugore ukize muri iki gihugu cya Cameroon. Ibi bikaba byaramushyize ku rutonde rw'abagore bavuga rikijyana muri iki gihugu cya Cameroon. Wibuke gukanda subscribe. Ngibyo ibihugu 7 byibitseho abagore b'abakire ba mbere muri Afurika.